INP Mizo Channel ngai thatu zong te inza in chibai le fek ule October ni somni le pali thotan ni karthar kan chuang kai le ta a indam tlan theu kan be sei Russian invasion chuan voin hian thariat mel muta der mai indona hian zia omlam alapan theilofa atu tema hian tlom zok ni tum heklo anla indo zel don ani hi Russia chuan Ukraine power ati chiat saka civilian tam tak chuan power an nei talova annun phung a khailak na satar le Russian missile 10 khat le drone 10 khatero Ukraine lam chuan an ka thlak sak ve thova mani inrin ni khan van sang le tui pui lamatanga ka chua missile somthum le pathum zinga som pariat chu Ukraine lamin an kap thla a abang zong chuan an hnan thokaniang Russian missile te hi 100% ka thlak na nei lo ma ila kan tho puitenen tang hovin kan ti thei zelang ti in Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan a soi manilam karkalta lamatang khan Russia chuan Ukraine power energy hydroelectric power le dam te ati chena sakhop maya hetianga Russia lamen power an ti chiat sakta ka wangin Ukraine me pui chung ko makta duai khat le chan ve vel zet chu power nei lovin an omme kani Russian jet fighter pakhat chu Siberia rama Irkutsk khopuya nimin khanatla a pilot pani an thi ni in Russia thu nei tu ten an soi chen ni in chong ni suina tlata ni in Irkutsk mayor Igor Gobzev an telegrama asoya pilot pani an thia midang hliama tortir an omlo ni na soi niruk chungin Russian jet fighter hi voi ni atlata October ni som pasari khan Su-34 jet fighter pakhat chu chimlam yes khopuya atla a chumetum chuan mi som panga la yanan thi phani thaliam ta September thalai hol vel khan Iran rama Masa Amini kumsom ni le pani mi lek chu ansa khodana mei che in thom dan tur asoi zom du loti in police ten an mana anman nu ni thum vela thi tak maya wang khan lung oi lo na an lan tir na sa hle khania lung oi lo na lan tira wanga man tok puan tam hle ni Iran hian kan riat angin nuclear boy pui meka an na ti bala turin Black Reward Anonymous te an che chuak veta nuclear chungchang reng hi khoi rama po hian thuruk top khok ani zela thua pu chua vai chuan an program in a tuar hlea an chiat pha fawani Black Reward inti hacker te chuan Iran nuclear project noya group pakhat internet website an hack saka an thuruk in thilton na mail zong an hai chuak le tafek mai ni in nuclear power project mala tu ten an soi an email an hon sak zinga an na tho na ni ti na tul poi mo anin thilton na zong telin file tam tok takan access a hei hi an mani Black Reward in ti ten an ti ani thu an soi ngeya Iran nuclear mun pui omna an thalak te baka Iran nuclear agency atangin document alo bera gigabit somnga vel company engineer tele an hlo don dan chenin Russia ne na an tho dun dan le tu tenge rampani in kara lut le chuak ti vel te po an la chuak vek ni in an soyani tin kan soitak ram chunga demonstration awanga Myanmar te chua le vek turin an ngen zui boka an chua du talovani chuan malak chun zom an tum zel don ni om takani tunlai internet khovela hi chuan internet manga thil ti reng hi 100% in a him ati thei to lova thiam na pung zel hian boy na le achin fel dan tur lam chenin a englam lampo hi ati chuak zel chuni hi Myanmar lam chanchin soika yela Chin state tedim township kalemeu le taingen in kara October ni som pathum le ni som palite khan CDF CDMC yen le sual sipai te in kara in dauna chuaka bom an vom khuma wangin sual sipai pathum an par vek nin an soi tlai khonwa an soi chiang ani berhi October ni som ni le pali tukin khan Sakain region kan balu township pa kutong bu lama om mun khwar sual sipai khamaya zathum le somruk le pathum na te chuan jingda ruk vela tang khan nyong in khua an haltana
dar kuwa vel khan yuama khuwa hal le in choma dar som pakhat vel khan zo chong khuwa an hal le bok heng lama hian in do na chua thu soya om lo na a sual sipai te hian sualan chua chun zom zel ani ber hi an che vela thingtlang kho kuwa vela mi te an tlan da sale hle zo chong khuwa phe hi chu tun tum hi an hal tum li na ania in zale somriat omna ni in zale somli vel akang ral to a in somli emovel chawala dingani makoi region miang township lama vei vak te chuan nimin october ni somni le pathum khan len ka to khuwa intent khat an hala khome puite ero sipai kal turan lo hriat sa wangin an tlan hlom ni nan soyani kachin lama hian thubeng ver lom om lo tak mai a om thlat mai october ni somni le pathum nimin khan kachin state mumau township a wawan tong chua lama KIA le PDF ten sual sipayan kap na sa nizan khan khalaya zali le somthum le pasari na sipai ten longjia tlang dung lam hoyen zan khuwa inral thuam lianan kapa nimin khan jet fighter in voili vel bomathak ne soyani bok nimin chhun lama anin dona sual sipai som ni velan thito ngei ne soyani sipai lam chan chia chuan anti dan pa ngain jet fighter an mang le a van nei thak takin nimina jet fighter thlok chuan an mani sual sipai lam abom fu ta zoka thile hliam an tam hle ni in kachin lam media ten an soi sipai motor pali zetin thile hliam tur ten thiara bamo laman pan pui ne soyani sual sipai lamin mumau khopui chunga RPG an kap luya mase van nei thak takin civilian thian omlo vok pakhatan kap hlum ni nan soi mumau khopuya papakhatina soidan chuan kan soitak sipai motor pali lai kha khopuya an lut ngeyani atia hliam turan tam hleya thian omnual ni na lang atibok mumau lama tanga sual sipai kal te hi tatma somret le pariat na zathum le som pakwana le zaruk le pakhat na te an niya nizan khan thian tamawangin zandar som pakhat vela bamo sipai damdoi in lama motorin an thiara an phur bang in do na muna an phum tak te po an ombok ni in a muna om KIA nam sipai pakhat chuan a soi ni om takin kachin lam media te chuan an soyani KIO din champha pha kum somruk le pahni na hi october ni somni le panga naktu khinia hemi pol hian pha kan lama KIA nam sipai brigade 9 omna anang pha lama concert nei ani a concert an nei lain nizan dariat le minute somli khan jet fighter in bomathak nanta a thile hliaman tam hle RFA chuan lo bera mi somthum velan thi ni in report adonga KIO ho to then khat ba ka zai thiam aurai te yo luina te drummer mingthang kulinga anti te po thi zinga antel civilian telin mi som nga lai thile hliaman om ni in media then khat chuan an soi bokani apoi thei khop mai october ni somni le pali voin tlaidar thum le minute somli le parukhan mandalay khopui tada u airbase atangin kachin lampanin jet fighter pani an thlok chuak le boka heng ho te hian enge mon han ti don ni tunlai chu kachin lam hian thoman nei le don tran ni na langa tong trai pui an mamo hle don ani hi karen state ko kare lampo an la boi chhozel nizan zan lai vel khan sual sipai jet fighter in bomathak le ni in PDF lam chuan an soya chiat na thlengem tiero an la soi chiang thei mai ri talo karen ni state loi ko township pa kong ta khwa october ni somni le pathum nizan dar ko vel khan sual sipai hovenan ka RPG atlapuak boka kum som thum chuang ni to nu pakhat chu boral ngalin achung te midang pathumin hliaman tuar hliam tuar zinga pakhat chu angai tu om viau ni nan soi nge nge ni KNDF lamin october ni nian soi dan chuan karen ni le sian state chim lama hian RPG awanga civilian thi hi mi som anom to a hliam tuar som ni velan om to bok antia an thu chua atangin thakhat ari ral le chu ni maya hei ai hian thi le hliam tuar hi an tam to hle inarin omani
rambuaya wanga ril ruha tong khong maninun na ladu mai khopa beidong tepo anpung zel ni nalang rengun khopui South Dagom Township number 2 a Kamachi Bridge chatangin nula kumsom ni mi vel azuang thatamaya chanchua tumin tukin lamkhanan beimeka an chanchin kan threzui man talo lui tuya tama wangin an mutalo te po ni mai thei mi malril ruha wang po ni mai theya ramboin a stress atizual hle te po ani arin omviu boke he leya tang hian thaliam ta September ni som pali khan papakhat kum somli mi vel alo zuang thatoa ani pheichu an chanchuak thei tolova athiani okas ni somni le panga khan kum som nga mi vel papakhat chu mani inti hlum tumin kaba e pakodal lama mihing kalna kong chhonga tangin azuang thato boka chuero thilovin hliam na takatuar zui hetiang neu hi atam sot view don ni na langa Myanmar ma kanchin unaw te po kha thim khur taka in omle ring tuin ni na herenga hun harsa in paltlang angai don ani in fa te po kha pathian thuading nge tur in fui zual so atul mel hle mai rengun khopui lain tam sipa veng ni na tiri road 5 le na in za op tuata na sipai lamin an ruat le achung te ama telin an vayami pathum chu October ni somni le pani khan ka hluman ni thu voina an soi vele bok tin tan hlin nama October ni somni le pakhat khan sual sipai ten bike chuang lai an ka pa pakhat an kap hluma pakhat dang an man bokani tanin tari region yipiu township tlak lam jet khata pin in khomi mi pali chu October ni somni le pani khan tu ti hriat lo ral thuam keng polen an chen na ina an kap hlum Bengal tui puilai li chua lam dewa in siam sitrang cyclone thlipui chuan Myanmar ram khothlang lam wau kam lam tepo a rhut ta zela ruwa po keng tam thokhat aniang Rakhine State Pauto Township lama thingtlang khothen khatin an tuar hleya khothen khat a khozat vevel tuina chim ten oma an tal buai hle Kanpalet CDF 2nd Battalion Vakok CDF te kempo thlipui na noya tom hul na an mamo hle ni nan soi kem siam thatnan mi puite tan puina an mamo thuan soi bok Myanmar chungchanga Asian Foreign Minister te anin mukhom le don enge mon an don ni kan ma ninga ni khian Indonesia rama Asian Foreign Minister te in mukhomin Myanmar chungchang an soi ho le don ti Cambodian Foreign Minister chuan a soi Jakarta meeting a hian nikum lama an lo duan to Myanmar rama remna le mon na a om theina na an malak na Asian 5 statement chungchanga thukal zel kha an soi ho don ni om takin Cambodian Foreign Department thu soi tu chum soundri chuan Reuters a hrilani engtiang malak tur nge remna om theinan engtiang takin nge pressure kan pe kang ti lam an soi ho don ni om takani Xi Jinping a chuan October ni somni le pani inrin ni khan kum nga dangatan ruai tu ni turin president ni na ala le ta China Communist ruai tu lar tak Mao Zedong hun lai khan cultural revolution alo piang chuaka an economic policy le sarkar in real bol na rang an en chin na te a hlo chama China kha atlu chetep khania ti chuan ruai tu dang Deng Xiaoping hun alo thleng vele a cultural revolution wanga China mi hring makta duai tam tak retheina khur thuk taka om te chu socialism with Chinese characteristics tin open up policy anan mang chuak ta a khowela ram mason berte zinga anin hlang kai ta ni ramdang sarkar te hi chu eng anga ruwa man na tha po nei ma se committee rang an paltlanga atopa parliament hutluk na an nga angai thina wangin an malak dan hi muang thei viu maya China ero sarkar nar kai tu te hi thutop siam tu an ni tok mai zelani relo te chungin China hian khowela economy thang chak ber do tu ni na a ho phata a China ram than chak dan hi mu theina langani annun phung le khosa sia po adanglam chak hle tuna hian president nilai Xi Jinping hi CCP general secretary na atam thumnan kum nga dang an ram hroi tu turatan an thlang king le ta chunia
Mr. Xi Jinping hi how tu bernina din mun president ani le chuan sangkhat zakwale somsari bor vela Chinese roi tu chak berlo ni to Chinese leader Mao Zedong nulama thu nei na chel rei berle rorel tu thil ti thei berdin mun a ho do na ni China ramron ho sathar thut hian Southeast Asia ram then khatle Taiwan baka South China Sea chevel tui puizau tak mai hi anram huam chunga rin lu antum me ka ni a tharum mangani antumani South China tui pui chunga thliar kar lem lian tak takan siama airbase an siam zela khovel ram tam jok ten a thil ti hi thlop lo ma se China hian lu lul a chhuah chhun zom zel China ram zau tak mai mi hring mak ta tu isang khat le zathum aya tam chen na hi antana zau tok to lovaniang nuam sataka khosatur chuan anram chung thil thar chua le lai chua ringot hian rea dai don lo ti an khia aniang chu oil le natural gas na dai lova a then om Myanmar ba ka hladeu hlika omram te po an leilung ho sakna a ita view zelmaya Sudan te Rwanda Africa ram then khat Pakistan le Sri Lanka ram te chen hian anram ho sakna sok turin infrastructure sang abuna Myanmar ram ngei po hi abang big lo thanga kam tan reng mai ani Xi Jinping a aron lan le don chunia a soilok angein Taiwan ram hi mainland China rama tharum mangalak lu tak tak atuminarin om taviu mai hei hi 20th CCP ro rel na alo puang sa to ni October ni somni le pathum nimin khan ram chung mun rang ranga sual sipai som ko le patni anthi ni in khetet media chuan report adonga ataka hetiang hi ani CMT kan soi mai thailo report kan don dan ani anti ole khati zong kha Myanmar chan chin te po tela international news le politics kanan ti chwa the chu ni a ngai khatu zong zong ten men put saka ato phlenga min lo ngai thak sak le wangin in chunga kan lo me